Druga možljivost to utarhovanje kolo 800 km lokalnih hajzibanskih drahoh. Putnikom, ktorí tajemno putuju na liniji Verbas-Zombor, še tota možljivost ani kus nje pači. Ne bi valjalo nikako da se ukine, ni zbog studenata, ni zbog učenika, ni zbog ljudi koji rade tamo. Trebali bi da povećaju broj vozova koji će ići na liniji Vrbas-Sombora, ne da ukidaju i to malo što je ostalo. Lokalni samoupravi za staraniže utarhovanje te liniji značno može očkodovac i tak slabu privredu u opštinoh Verbas, Kula i Zombor. Najmanje lokalni samoupravi vinovati za katastrofalnu privatizaciju, za hašenje privredi, ale keďže nam utarhnju totu hajzibansku drahu, až vec ne budeme mať uslovija, že bi še nova privreda tu rozvila. Opštini Verbas, Kula i Zombor kontaktovali pokrajinski sekretarijat za transport i energetiku, ktorý im obecal finansijnu potrimovku keď preberanje obovjazki upravljanja u pitanju. Perši rok za vješnjovanje bul 1. januar, a željeznici Srbiji ho už raz predluželi, taši išće vše nje zna jak toto preberanje roboti budzevi patrac. Mi išće vše ne zname keľo to košta. Tota pripovedka, že nemaju sredstva, že bi otrimovali totu hajzibansku drahu, nje točna. Lokalni samoupravi toto žadaju, ale ne znaju keľo to košta. Najudatnejše rješenje za hraždanoh i privredu šitskih troh opštinoh bi bilo, že bi še linija Verbas-Zombor začuvala i vjerucela zo zlistini lokalnih drahoh, ktorí predvidzeni za hašenje ljebo decentralizaciju.